Dinja l-podda numru 551 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu minn il-kapitlu 13 Anthem Rain, Toby fl-imkien ma' Matthew James u Super Love. U biex nibdew illum l-ġdida tal-Brikku. Missi għażis qed inħoss li tal-waqt se nerġa' niftaħlek ġerħa inżidlek dispjaċi min jiġbed l-iktar bejn id-demm u t-trobbija irġajt ħadd fis-sodda bil-kalzetti imxarbin ħenna li jawm issir iweġġa bis-kull ma jittanni amank waħda bis-serqa naf kodda li bijoħdimt kienu kollha mxelfa biss titnaħdit la kella il-kmamar imxattrin l-imħabba li nitlob biex sobda mifluxa iżda twejqa mbeċqa ftila żejrat nemnem, ftila żejrat nemnem kull meta il-bieb ma nsibx ħenna li jawm issir iweġġa biss kull ma jittanni amank waħda bis-serqa ħenna li jawm issir telqitni l-ħeġġa li nifhem bejn dak li hu minnu dak li hu sewwa Sint fil-fejni Dini farka farax Sobli ħajta fejni Il-baħarka xkarna M'għadniex naraw Iġġimin li triqura Immarkaw Ejtli jekk mhux int jew Alla min sejjer jifdini min sejjer jiftini Ġdan għal-brekkun itlaqqana għal-poddatora fil-sensila ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant din jisimha aħfir li missier għax ser nerġa' u l-poddata tal-lum hija numru 551 f'din is-sensiela. Dettali bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com fejn issibu wkoll b'mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi imma dwar hekk inkompla ngħidilkom anke aktar tard biex ngħaddu mill-ewwel għal aktar materjal. Illum għandna taħlita ta' diski bil-Malti u oħrajn li mhumiex. It-tieni waħda hija wkoll bil-Malti. Jamnant il-kapitlu 13 li nisimgħuhom kważi regolarment f'din is-sensiela ta' poddati din is-sena għalkemm ħadha bil-kemm għaddiet nofsa. Naħseb li diġà smajnihom xi 4 jew 5 darbiet. Iġdien għall-kapitlu 13 jisimha kemm nixtieq. id-dinja ma tixtaq li kienet
silenzju mitluf, pjaċir f'ġisem li mhux tiegħek imma huwa misluf. Id-dawn nuqqas ta' dlam meta jniżlu f'tebut, issa li mejjeġ kont kiesaħ jew jekk kontx maħbub. Misħud ħankun kelma li tobża quddiem in-nies, tipproġetta vera tanġlu ruħek tajta bismieċ. Kont skjaf ta' triq, illum li ma fadal xtama, kull ma fada li hija xema tistennik fuq l-irħama. Xewqat li inti qatt ma wettaqt, flusek kollha berba, ġabruk minn xarek ma nbarċ. Ħażilt it-triq li kienet wisq iebsa, missierek qallek kemm il-darba li s-sustanzi kiefra. Imma kont hossok rebbieħ, moħħok iġelek tistrieħ, ħankanx li tilfu it-triq, lu ċifru għadu rebbieħ. Immissa skada l-ħin u jien ma nista' nagħmel xejn, min se jispjega lil ommok għalfejn. Kemm nixtieq li ndini minix isir id-dinja ma tixtaq li kienet il-ħin. Kemm nixtieq hemmhekk mela mingħand il-kapitlu 13. Għabel ma daqqitulkom din is-silta, kont tinsemmilkom illi dik il-website ToniSant.com illi minna anke tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi. Mill-website isibu wkoll id-dettalji dwar din il-poddata u poddati oħra f'din is-sensiela. Ma apparti hekk il-kuntatt jista' jsir ukoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, il-YouTube minn fejn din il-poddata toħroġ ukoll il-verżjoni video tagħha. Imma kif ngħidilkom dejjem, il-modi preferiti tiegħi huwa li tikkuntattjawni permezz ta' ToniSant.com. Nu biex b'mod partikolari meta tixbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa jew oħra li nkun nista' anke ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Bħal pereżempju din li ġej issa, Until Rain u s-silta jisimha Miracle. Stand it any longer. No one leaves me anymore. Let me take you to a better place, a place where you can walk and smile and feel it all. I'll fight them all. It's for you and me. It's not that I am not in pain. It's not that it can be contained. A test of faith decays. No more delays, no more second thoughts. You're awake, you don't need me. I must move on.
for you and me. Formazzjoni ġdida mek ma' Until Rain u s-silta l-ismajna minn għandhom jisimha Miracle. U kif qed taraw anka libna mill-Malti għall-Ingliż għalkemm fadlilna oħra bil-Malti għallum is-silta li miss mhijiex dik li hija bil-Malti. Hija kollaborazzjoni ġdida bejn Toby u għal darbohra kantant ieħor. Din id-darba l-kantant huwa Matthew James. Din jisimha Don't Let the Sun Go Down. Trying not to lose control, holding on to save my soul, waking up to the demons of the night, smoking my life till I'm back to my senses. Oh, never let them take control. You are the fire, you take me higher. You are the reason, you're the enemy. Oh, don't you wanna let it go? Trying to keep your sins out of sight. So open your eyes, see the devil behind your every move. What is it you're trying to prove? You are the fire, you take me higher. You are the reason, you're the enemy. Oversee our generations, guide us to our endless roads, overseas and coast to coast. Rumors, lies, and TV stations raising expectations. You are the fire, you take me higher. You are the reason, you're the enemy. Under the night sky, in the name of love, put on a red light, all out of love. She said. Il-vuċi ta' Matthew James għamek flimkien ma' Toby u s-silta taħħom Don't Let the Sun Go Down. U għanek forsi kontajab ukoll li qabel ndoqilkom l-aħħar silta li għandim ħejja likom l-lum li jekk kontu qegħdin attenti anke tafu li hija bil-Malti, tajab li nfakkarkom fir-rabta li għandna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project, minant il-Multimedia Memory Preservation fuq m3p.com.mt. Fil-verità, dan huwa l-mod li bih aħna nżommu l-memorji ta' dak li għaddej bħalissa biex meta jgħaddu snin ikolna idea tal-anqas forsi x'daqsxejn aħjar ta' dak li nkunu għaddejna minnu. Tal-pereżempju, illum meta qiegħda toħroġ din il-poddata oriġinarjament l-ewwel darba, jiġifieri fl-ewwel ta' Ġunju ta' l-2019, jala sninu Toby Farrugia. U allura minn hawnhekk nawgurawlu.
Naddu għall-aħħar silta mela, l-aħħar silta minant il-grupp Super Love huwa grupp relattivament ġdid ukoll, qed ngħid relattivament ġdid għax il-membri tiegħu huma nies li ilhom fix-xena għal bosta snin. Id-dettalji kif għad permezz ta' ToniSant.com. Is-silta ta' Super Love jisimha Dmuħ. ġbit il-komodina viċin, tas-sodda biex nisma' mill-qrib, il-qrid u l-ajjat ta' sekondi. Joġbuni d-diski mdejqin, b'ritmu bħal mhux xejn ġdid, jimlewni b'tama, nifmek li ma tifhimnix. Inħossni nqisni film ħażin, inħabbat minn wara l-iskrin, forsi nissel xi forma ta' reazzjoni. Tell me, you know
prinċipali ta' Daniel Borchembeck u l-grupp Super Love. U bija ġejna wkoll fit-tmiem tal-poddata tagħna l ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra jiena nfakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.